Khwlai hambai khana 19 tarik April 2025 second season ni Tipra Idol grand finale ungnai be bono samung rok bahai cholai tongkha bisi khaine ni bagoi phaimani oro overall nai tongnai hingke chini lemon deborma te apon deborma chini subjonal ni chairman te YTF ni GS president borok chini edc ni ngui je tabok Tipra Idol cholemani na overall samung rok naikani khai tongmani hingke tini jehetu office rok bondo ba hothat khlai ang gumui tongma kha samung rok bahai bi cholai tong naikera nakunai ke motamuti samung to paijak na Tipra Idol grand finale o je champion ungnai winner ungnai bo scooty kaisa manai o scooty no sponsor khaika Tara Shankar Motors rok teibo sponsor khaina ni bagoi bai ready tongo happen chini asuk agini simi proper communication ngi bangoi asuk salai melia hingke rang ke bon logeo 2 lakh tongnai amo agi no announce sungjak taklai je Tipra Idol suru ni simi je participant rok asuk excited jotono khatung laijak kisa masa fees rok nakha hani bangoi je serious borok rok phaikha Tipra Idol पहिलाव चैमानि सिगां बै जतनो तामोसनाय साजाय आङो कमेन्ट खायो ससियेल मिडिया रक सावो जे डेभलपमेन्ट वाक खाइमेया अथस सामुं मुसुइमों हंके टिएडिसि सं खाइरवै स्राइरवनो अमक खाइ दङ नै फेमलक दङ नै गोबां एलिगेसन रक खाइनायबो दङ ग्यां अर जागा सानि मुसुगु ICA डिपार्टमेन्ट इनफरमेशन कल्चरल एफेयर ICA department ni samung kha chini culture chini tradition chini resamung chini musuimung chini musamung chini tiprasani je agi ni simi siri city ni simi om haike phaimani no promote khaibani boni samung si hai je boni phan tongmani no oro jaga si samung ma khainai jotona ang buchina bai dekhni chanani musugu je oro jaga ICA ni rang bai oro ni drinking water facility roimeya lama snawi meya te nini tamo sene nok bu tang meya gari bu pai meya omo o doptor ni gari rok bu nge omo ICA jehetu boni bangoi chi department sana ja state of nai di bor ne kabangma festival utsob ungu nge omo haike ne chini oro bu ICA department ni ke chini Tiprasa ni rasanai musuinai musanai borong ni culture tradition no जों बाहायके प्रमोट खायनाय बोनो si जों मा सागथारनाय हानि बाङै नो जों Tipra Idol season 1 to semawo thangkha taklai season 2 जों लेट हा taklai खायनाय बागै खायनाय खाया बक्र खायनाय रहि हलायबो प्राइस रनि बागै तो फानो पाइखा ग्रेन्ड फिनाले नि डेट उङै थांमानि सकांगो बिबेनो कारणे आपजराव जों खायनालिया गे खोना जतनो फाइबेदि जतनो नायलायनाय ग्रेन्ड फिनाले ओ 5 जन ताबो पार्टिसिपेंट सब फाइखा माने स्टेप बाय स्टेप लेवल पारङै बो ओ जागा ताबो 5 जना सब फाइखा थांनाय बोसोर जों नखा जे Tipra Idol ओ ब्रांड बुमुं मामानि परे बर गोबांमा इंडिया नि जे तामो म्यूजिक कंपनी रगो बर इनभाइट माखा ऑडिशन माखा अमा हाके बर स्पेस माखा हासुगो कामिवो जे जेसो रों तंदि टैलेंट उङै तंदि ननो सेबा सिनि नायबा बयसे सिनिया हाइछि गेचिनि Tiprasa रकनि बिसिङो गोबांमा रसावनि व टैलेंट दङो अमो जों बनो चार्ज खायै बरनो प्लेटफॉर्म दनानि बागैनो ओ Tipra Idol चेंजागमानि ताबो अनेक उपकारं बायखा जे थांनाय पार्टिसिपेंट खायनाय कन्टेस्ट खायनाय बरनि बिसिङो जों नुखा रुपेश देबरमा राहेल खलय नेने प्रिया जमातिया अम हायरक गामियाव तंमानि सेबा सिनिबा बरनो
কইছে সিনিয়া তাবক যে 5 জন টপারও ফাইনাই দ বরনবো আগে কইছে সিনিয়া কিন্তু তাবক বরন নেনি নাফতি হন্দি হাম